svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu radimo nešto sa svim youtuberima sa seta Istog sna, to su svi džumbusovi youtuberi, i uglavnom postavit ću im neka teška pitanja, teške zagonetke, pa ćemo vidjeti kako će oni odgovoriti na njih i da li će uopće uspjeti odgovoriti na njih. Uglavnom bit će super smiješno gledati kako se muče. Pa ajmo krenuti, ali prije nego što krenemo obavezno udarite like na video, idemo barem do 5000 lajkova i u komentar mi pišite nekakve vaše teške zagonetke, pa ćemo vidjeti da li će ostali iz komentara uspjeti odgovoriti na njih. I obavezno se pretplatite na moj kanal i udarite ono zvonce pored tipke subscribe da bi dobili svaki put obavijest kad ja izbacim neki novi video. A sad idemo na prvu žrtvu. Prva žrtva je jedan jedini Matija Lazy. Ok, Monika ti preuzmi kameru, vidite kako se Monika... Vidite kako se izvalila. Prvo nije zagonetka, ali je dosta teško. Uglavnom. Ne vidim. Kazat ću ti neke riječi. Nemoj čitat što piše, nego čitaj boju tog teksta. Znači, evo vi to vidite tu neke sa strane, a ti prečitaj. Zelena. Ajmo brže, znači moraš nabrati. Zelena, plava, naranđasta, crna, crvena. Kaj? Zelena, plava, naranđasta, on je plavo i crvena. Blue. Da, ali moraš čitati boju slova. A boju slova? Da, ok, idemo iz početka. Zelena, crvena, plava, žuta, plava, crna, crvena, plava, zelena, crna, crvena, žuta, zelena, plava, crna, plava, crvena, zelena. Easy as a motherfucker! Može jedan pljesak samo. Čestitam. Uglavnom, pozdrav, ja sam Leon, ja sam dobrodošao u moj video. Hvala ti. Sad ovako, snimam sa svima, uglavnom neke zagonetke. Ovo prvo nije zagonetka, ali je uglavnom dosta teško. Dobro. Pokazat ću ti neka slova. Ok, i probaj na engleskom. Na engleskom? Da, na engleskom čitati boje. Je li biti lijepo što brže ili nešto? Pa ono, da ne ideš baš mu lako, ono, jedno pa jedno, ko da bi čitati. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, blue, black, blue, red, green. Dobro, s malo grešaka svaka čast. Ok, a sad Vape Tricks by Lazy. Čekaj. Kreni. Don't you know I'm loco? Don't you know I'm loco? No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Se bože. Gled ovaj, gled. Ako uzmeš 2 jabuke od 3 jabuke, koliko ti je ostalo jabuke? Koliko? Kako uzmeš 2 od 3? Da, koliko ti je ostalo? Pa 3. 2 od 3 uzmeš. Pa 3. Uzmeš 2 od 3 i ostalo ti je? 2 valjda, ali to ne... Ha, 2 su ostale, da, bravo. Kako 2? Zato što si ti uzeo 2. Pa i dalje Tebi imaš su ovo. ostale 2. Pa i dalje imaš ovo na... Pa na stolu. Ne, tebi je ostalo. Pa Ti ostalo. uzmeš 2 od 3. I Pa na tebi stolu ostaneš sam 2. Ok, idemo dalje. Dalje. I naš sljedeći gost je... Jan Kovačić, Janiman na YouTube-u. Poštovanje, dobar dan. Obavezno zapratite Jana, to jest subscribe-ajte ga na YouTube-u. Jesi spreman? Jesam. Odlično. Ti ne smiješ čitati riječi, nego moraš čitati boje. Koje su one? Ok, ali na engleskom. Na engleskom boje, pošto su riječi na engleskom. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, blue, black, blue, red, green, ja! Bravo, Jan! To je to, Jan, svaka čast. Ok, prošao si prvi naš izazov. Ide mi! Odlično. Može li osoba koja živi istočno od Šibenika biti pokopana južno od Zadra? Može. Siguran? Ne. Ali recimo, znači ovako, može li osoba koja je rođena istočno od Šibenika? Znači ovako, može li osoba koja živi istočno od Šibenika biti pokopana južno od Zadra?
Može. Ja, osoba živi. Može li osoba koja živi? Koliko različitih vrsta životinja moj se poveo na svoj jazdu? Koliko različitih vrsta životinja? Da. Znači od svake vrste po 2 životinje. Dobro. A koliko vrsta? Dovoljno da se može vrsta razmnožiti. Ali moj se nije imao arku. Nego je Noa imao arku! A naš sljedeći kandidat je jedna jedina Gloria Berger! Shooting stars across the galaxy. Evo ga, tu nam je Gloria, ako niste, pretplatite se na Gloriju, zapratite na Instagramu. Evo, on se pretplatio svaka čast, znači kao on, svi se morate pretplatiti. Odlično. Prvi izazov Gloria, moraš vrtiti ovu loptu na jednom prstu. Slažem se, dobro, nije to izazov bio, ali nije. Koliko duboko pas može trčati u šumu? Koliko duboko? Pas može trčati u šumu. A koliko duboko? Da, koliko daleko, može daleko duboko. Koliko daleko pas može trčati u šumu? Da. I ovo je to opet neko trik pitanje. Koliko, daj ponovi. Znači, koliko duboko pas može trčati u šumu? Je li duboko ili daleko? Duboko ili daleko, stvarno nije bitno. Koliko? Da, koliko. Pa ovisi koliko se trči. A nije, nego do pola i onda od pola prema početku šume on bježi iz šume. Trči u šumu, a onda bježi iz šume kad dođe do polovice. O Bože, dragi, koja trik pitanja. Minus! Hvala Gloria. Hvala. Prsa van, pupak unutra, nos, Diši na nos. nos, uraz gore. Family friendly, nema toga. Pipaj gore. I evo ga, novi gost, Bruno Lukić. Znam da se treba ovaj stolicu uzeti, tako da čisto budemo slično visine. Zapratite naravno i Brunu, kao i sve ove od prije, na Instagramu, YouTubeu, Bruno Lukić, tako da obavezno. Green, red, blue, yellow, blue, black, red, blue, green, black, red, yellow, green, red. Blue, black, blue, red, green. Odlično. Koliko različitih životinja moj si je ponio na svoj bar? To je stvarno. Koliko različitih vrsta? Moram broj reći? Pa ti pa. Pa sve. Ali moj sin ima arku. A dva, joj. Oprosti, profesorice iz vjeronauke. Evo ga, poštovani gledatelji. Imamo ovdje neke nove goste, molim vas predstavite se sa lijeva na desno. Ja sam Đeljana. Ja sam, zovu me Izmilja Lukrecija. A ja sam Božidar. Božidar, Lukrecija i Željana. Poštovanje, dobar dan. Dobar dan, Ovako, dobar dan. ovo je zapravo ćemo poslati par zagonetki. Ajde, daj treba pomoć nos. Božidar. To be continued! Nastaviš se. Ok, vidimo se, čao. Eto ekipa, to bi bilo to od ovog videa. Meni je žao što nisam uspio sa više ljudi snimiti neke druge zagonetke, ali nije bilo više vremena, morali smo se natrag vratiti na snimanje. Uglavnom da, to bi bilo to. Obacite like na ovaj video ako vam se svidio, idemo doći barem do 5000 lajkova. U komentarima mi pišite što bi još htjeli gledati, kakav prank ili neki društveni eksperiment na mom kanalu. I obavezno se pretplatite na moj kanal i da, još malo smo na 50.000 subscribera, ogromna brojka, a sada idemo prema 100.000. Hvala puno svima i vidimo se u drugom videu. Bok!